الله وبركاته. يا ربنا عمل كيسو خدانا اسكنا تم مجرتي واللي قرصات سدبت ماجرة نمر فيد من ربنا هاقولو ورا قرصات دبت مرة بوابو ربنا هاتاس ما في قلبي تنجب كتكت ربنا هادي بيسو قافتكو با مناتي تو هذا مناتي تو با مناتي نكنا جي جني سلا ربين تابات ديم جرتو خنر ادو غيس بباتي قلتا اكو ددا غيس ولتي قال جرتا وسو مخينا بريد وتنديم تتك ربي سبداسه هوينك يغدان كنا يتين جنات منا يرو خنا با منا انيمو هوينك يا سلا وتبا دابتو خنا وخاتل وتبا غباتن اشرا جتي متا غن بكلمت تدامبا هنا واجي انجل ميلالي ونكون هوي خراد ددا ديمي بر يعني سال ما نكون ويتكو غرغر لالو جرن ميسلا ملكم يصير بتيف كان نلين هوي في مالكبا ان لين غمچو فيتنا وسلا خجوتا تيوان بريده تره قاما في قلبي ساني حسن ساني خراد ددا ديمي قاما في قلبي تين خرات كربنا واديبس امين نحن امه مسلمه امه مسلماتي وهدام بكم نتكم مرام بكم نمت جاللاتي أمنتين إرجم رب عليه الصلاة والسلام ندفين أمنتي تكم ما في جاللاتي يوني في خوب النتات مال ربي سبحانه وتعالى وتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جيت هذا ربي قرآن خجام خنك أبدا أدان ببهنا جي أوفي إجوان ديرا دبته أمنتي سلاما خنا نعمانا بمحمد عليه الصلاة والسلام أمة ترجمو خنا دبته نعما خنا ربي نبي محمد لسندك كبيته عرفه في بداية الرخدران ترتن أفعل بداية مقبع بداية تخوف برخيسن جيسن خنا ربي سببا منتي خنات لسنباسه فأصبحتم بنعمة إخوانا نعما ربي قدات الأبليين تاتني جيد بربنا كانت دبته أمنتنا منتي أبلماتي أرى سببا والتوجه هنيا أكبي يخناتي ولد دفنه والأركو خينيا نتي أمته توكو أمته وليادة جيسو دين الإسلام وليف أودو دافر دفنه دوبا نبي ربي عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب إيمان قيسا هارومسا إيماني ندو من مخنا قيسا أكو فنك آمنا ما ترجل شرقا وقت إيمان قيسا لشرقا هارومسا ننجي دوبا الرخناف والغيني أمتا توكو حقاما في قلبي ساني خرطة كجيرت ربنا واتايس آمين ربنا وعمل كيس آمين كندا خينيا كندا شرچا كندا ربط ولك أبامنه ملكي في تكم مغدا في برخا ديني في دنيا ربي سنكيس آخاو آمين هاوان دفاع ست والغيه في نمغر قدا من قدا دفته في درقق قد دفته بيخا في والله لا ست والغيه سنكنا ربي سنعمل كيس آمين سلاهو gandi tokko gaa ganda jaamu namu manga tokkoone namni haan karaa badiitirra jira haan yaamisa kana quban qabu nama hanga tokkootu ganda yaamsisa isin warra dhufee arraasitti argame mataa rabbi sinaa taasisu imaamaa kabajaa rabbi sinitti haamaru warran dhufin sanillee qajeelcha rabbi nu haa fidu ifin tuffatina dhuftanii jirtan insha Allah yeroo takka takka asirraa hin dhufne ugaa isin hin jana karreefanne dhuftanii jirtan insha Allah baraka rabbi sin keessa kaa'u haafa sanillee rabbi nu haafidu akka barbaadamutti silaan dhufne jechuu fadhan malee dhuftanii jirtan insha Allah akka barbaadamutti hin dhufin egaa wal faana jechuudha malee dhuftan asitti argamtanii jirtanii nama khayrin biratti argamte rabbi sin haa taasisu qaamaa fi qalbii teenya bakka takkatti rabbi nu haa taasisu nuti ummata waliin humna qabu ummata waliin hireen isaanii waliin murteeffamtu waliin ملكين سانيتس ولمان متى توتو دوب ربنا وعمل كيسو آمين خناف يا دغرا غرا ديمر ربنا جانو هاباسو آمين ربنا وقاد بتوايا تكما ندامه ولا تتبعوا السبل تريله ددا قبتنين ديمنا خرا شيطانا خران تارت تسليم باتي غرا هلاكات سنجيستين مجادوبا خناف بليين كينيا أمة إيمانا خنا قبتين رملكا وربنا هاتايسو آمين ملكي في إيمانا ميمال وليت ملكي وانجا مخنافي سعادة وانجا مخنافي ملكي ونجا وليت مالي جنة وقباب سنيل الله
ملكين المنما إذا خيست أرقمتي جنة وقال عنه دين كان خيست أرقمتي أمتها دين كان قبته ملكاوا ملكين المنما تكتم ربي بيخو كان خيست أرقمتي ربي تأمنوا نبي محمد جل ديمو خيست ملكين المنما أرقمتي ملكي خيست أرقمتي ملكي في إيماني مالي ولي ملكي في إيماني الدان بان إيمان كان خيست ملكين جرت وان تاتف المنما يوني في خرات الملكة وبربادي خرا ربي في رسول كان قبتشو قب عليه الصلاة والسلام من الناس المنما ترى نما يادو تجرى ملكا ونملتكو خجامو آنكو غرغدو قبتي جرى أجتشو خيست خلالو تجرى نملكنا يسال عالم دقيقة قبابا نام سبلا اللين كمنو بليجر كيني جولة تنجتن ربي بكانا غيو حديث أجائبا غرصة أجائبا نقبت تقدن غلاسو جرتي هدو تكنو غمچيسو جرن راغم من ندوبا ربي سانا غمچيسو علمين اللي ربي بكانو فاغو بكلا لفا أولكي أكنت هوي بريدا نمغيس في دوخان أركو چالا وانا مغمچيسو تكنا غر دوبا نمونة كانت دوبا ديسا إرغم ربي عليه الصلاة والسلام قرآن خانقا جولي نقبا رابطني أكد دنگلاسو جرن كوني جولي برطوتا اسل مغيس تيسي برچا جرت دوبا ماليا وصوت بيات سكنا نمتاتي سلانغم تكا آنن مبچون نقمي تجان سندوبا كبيات اللي ربنا آدم نيس مدى جولين حلال الرابرتون علمي دا خراب ايرا لفعني مكينة تيابتني دفني الراورابتن كنا كبياتنا اللي كالراورابت ربنا هاتاز مدى برت ديبچو خنقي ربنا الرهاداب نتي امت الدين كان هردف امت ربي تمني حرام بمهم مكان والقبو داف ديمو حرام براسي ايش خكم ننجرو حرام براسي ايش خنت جليانه ملكو ننجرو خنا فوام مدة اسجرو خنا الراهل واني وراب بنيف نمنجر دوبا المنا ما ملكي ايسا بربادة آنگو گرگدو خيست نمنو آنگو گرگدو قبته ما ملكي گرگدو رگه جرا زي خياتو سنجرا دوبا ملكي ناس كيست تنجر دوبا ملكين يو نمانگو قبته خربين صدات هك ربي ايغت تاتي ما شاء الله وان بريدا دخو وان غاري دلگي فرعونان ابارس ربي سرت تاجراتو نما جهنم فرعونان من دغي نجرو نمو تارك غيست قاسد دبتا يو غرس لا انغو سو منتي خنبرا انداب بنه خرانغو خنا ملكي خبر بانو تاتي الرغدان نما انغو قبته توري انغو اسات ملكي برباده فرعونان اجن دوبا فرعونان دانغا دبره مالجي ورمس راخنا ولك ابي اني ربي غيثن انا ربكم الاعلى انا ربي غيثن صدركا جوغي اكا غارت فالفوده بشام مسراخنا بشان اباي جامو اسرا خرابيه اثيوبيا خنا راخچ ديمو خنا فوقت يجلا ياو جرا منخي يجلان ديما هنغرتني بشان كان انا ما سني مدسي سجرا انا ربي غيثن قدانا كنو خنرتون رغاتو بشالا سين جلا ياو خن نوتو باس يچو فرجر فرعونان دوبا آنگون اسا هدو تک جبدولا دل اوتاد جنين نما خالا اسا ديمه چيبسيتما شخالا فدتني گما گمنا ادد فنيك خلودت تداون جل فرعونا خنا نمن تكلنو خالا اسا جچو في دبچولن دن دوبا اسا خنا ان ربي جي بشان كان انا تباس جي سرادت خنا آنگو سنن اسا زبال جلته دانگا دبره دوبا هلاك نما سني ربين بشان مسن كيست تقول دوبا الله أكبر ميلالي ملكين ايسا كيس جرت جنة وقالالو صدركا خنا كيس جرت يچو دابر صدركا نسين كيس تركمتو نمني المنا ما صدركا فده هاجراتو ربي إسا صداچو قبا بيكم سر راهي صدركا فدر فدو نما قطة تيبولو هاتو فدو نما آنگو دان آنگو بيه هوگنو هاتو فدو نما وابرسيس هاتو فدو نما وحكم هاتو هم دينو صدركا جروتي أكرب بصداتي ملكاو صدركا آنگو سا خجرو سنين أكرب بصداتو ملكين إسا رب بصداتو غيست تجرت دوبا خناف امتا خينيا ملكين إسا جرت جنة اللالو جرى أكنا يلان دغنة غربراتين غرين المنما آنگون ilmaan hedduu qabaachuu keessatti milkiin irra jira. Waa milkaa'uun milkiin ilmaan hedduu qabaachuu keessa jirti jee nama yaadutu jira. Ilmaan hedduu qabaachuu keessatti milkiin jirti.
namni ilmaan hedduu rabbi isaa kanne gosa jabduu tokko akka qabu humaa kun milkaawe jiina malaalutu jira milkiin as keessatti illee hin jirtu kanarratti nama ilmaaniin dhaadate yoo fudhanne Walid ibn Mughira nama jedhamu nama mushrikaa nama guddaa ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam harkisaa ture san maal jedha quraana keessatti rabbiin dharni yooman khalaqtu wahiida anaa fi namaan kophaa isa uume kana mee waliin nu dhiisa wajaltu lahu maalan mamduuda qabeenya guddaa kanneen kannee duuba itti bal'ise rizqii bal'aa kanneen kannee maal jedha rabbiin achi oofee ganaa gurbaan sana ibidda jahannam seenuuf ta'a sa'urhiquhu sa'uuda gaara jahannam keessa jiru ol koruudhatti isa dirquudhaaf jiraannaa jedhe Walid ilma Mughiraa ilmaan hedduu qabaa jedha Walidiin kun duuba Walid ilma Mughiraa ilmaan hedduu qabu kana akka gaaritti beekumsa garagaraa barsiisee tooftaalee waraanaatii fi waan adda addaa eega barsiise booda maal godhuu ture Walid ibn Mughiraa wanni inni godhuu ture alaykum salaam akkasitti duuba taa boodol dubbi Walid ilma Mughiraa ilmaan isaa kanaan dhaadata namni tokko na hordofaa qaamaaf qalbii meesma jiraadha yeroon teenya gabaabduudha haajaa waan qabnuuf dhaamsa gabaabsinee dhaammannee dabruu fadhu jirra maal jee Walidiin ilmaan isaa kana sodaadhaaf namni hukmi abbaa isaa jijjiiruu hin danda'u jen namni kun nama jabaa mana maree keessa jiru akka yeroo sanitti abbaa qabeenyaati isaa achitti wanni sossan jiru jen biyya san keessatti waan fadhe murteessa yoo Walid ilma Mughiraa waan tokko murteesse murtiin tun naan taane namni jiru tokko yoo argame ilmaan isaa kun dhahinsuma takka takka dhawanii bira qotan jalduuba ijoolleen ganama 12 tooftaa adda addaatiin leenjisee qaba saniif duuba ilmaan kana dhaadata hedduu ilmaan kanaan nama dhaadatu ture duuba akkasitti kanaaf rabbiin dharnii wa man khalaqtu wahiida naaf namtichaan kophaa isa uume har'a ilmaaniin dhaadatu haqabeenya malee an isa uume haqabeenya an isaaf kanne qullaa isa uume akka gaanni qabeenya bal'aa harkatee ittiin boonu kaniin godhe kana naaf isa walitti dhiisaadha maayyii isaa gaafa Walidiin kun duu dhukkuba hamaa rabbitti fidee dhibdee hamtuu duuba biyyirraa baqattuun rabbiin isa kana duniyaa gubbaa fuudhe Walid ilma Mughiraa silaa namni milkiin ilmaan qabaachuu keessatti ka jiraattu taate Walid ilma Mughiraa santu milkaawaa jalduuba milkiin as keessaas hin jirtu milkiin amma ilmaan baay'ee qabaachuu fi gosa jabduu qabaachuu keessallee jirti hin jirtu laata milkummaan tun eessatti argamte itti fufee duuba garii namaatirraa nama qabeenya keessatti milkiin jirti jee laalutu jira qabeenya bal'aa qabaachuu keessatti milkiin ilma namaa jirti nama jee yaadutu jira kanarratti alaafii waliigalaa hawaa'ee qabeenyaa rabbiin itti bal'ise qaaruun jeniin namni tokko jira duuba qaaruun nama jedhamu qabeenya bal'aa rabbiin isaaf kennee qulfii qabeenya isaa sanduuqa qulfii waan itti guuran kana qulfii sanduuqa isaa jammaa hedduu baadhata namoota baay'ee 80 ol gahuutu baadhachuurraa dadhabaa jen ha qulfii manaan banan jammaan hedduun gaangeen fe'ee deemu baadhachuu dadhabe maalayyaa waan sanduuqa san keessa jiru qabeenya bal'aa qaba jechuudha walumaa galattuu qaaruun qabeenya bal'aa ajaa'ibaa qaba qabeenya isaa kana milkii as keessatti ilaalee akkam jee anaatu beekumsa kiyyaa waan kana karaa biizinasaatiin sirri beeka daldalaan sirritti badhee jira waan ta'eef anaatu karatti gaa beekumsa kiyyaan fidee jee namni kun dhaadachuu ture maal godhe duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni oofe gaa dubbiin ni deemte gaaf tokko rabbi isa kaasee Walid ilma qaaruuniin kun jechuudha qabeenya ajaa'ibaa qaba faaya addaa keessatti gabbee jedhan ummata kana keessatti dhaadachaa boonaa akka gaanama dachee kana gaxuruu fakkaachaa behe jen qabeenya isaa kana bifa addaatiin namaaf cinaa hiriirsee eenyutu dhufe mootichummaan akkanaa kun kam qaaruun jee namni hundinuu irraa ajaa'ibe jen duuba isaa kana boonaa deemu fakasafnaa bihii wabidaara il-ardi dachii fi naannawa isaa manneen isaa hunda rabbiin dachii gadiin kute fahuwa yatajaljal gaddeemu jira dachii kana keessa gaddeemu jira jen duuba izan milkiin qabeenya keessa illee hin jirtu laata milkummaan tun eessa jirti jennee yoo laalle
ilmi namaa duniyaa kanaan hedduu kamalee shaakalamee jira. Jaban ammaa kana ushaaqa duniyaatii guute nama duniyaadhaatti ashaqu nama duniyaadhaan sakkaree machaawee jiru namoota duniyaan machaaweetu guute. Duniyaa hoggaa rabbitti namaniin qaban kana keessatti azaaba adda addaatii jira. Cinqii garaagaraatii jira. Yoo laalte namni qabeenya haa rabbi hin qabne namni rabbi isaatti namanin namni imaana hin qabne qabeenyallee hoggaa bira jiru gizeemtu isaaf yaada cinqii keessa jira. Maaliif akka rabbiitis irraan baasu waajiba rabbiin isa bira ka zakaa kanaas irraan baasu qabeenyuma kanaan ol qaba nama namalee jiruutu na dhaqqabeena bira kuta xiqqisho namni yoo waan irraa harkate xiqqoon taatu ji'eetti namaaf jalaa gadhoorkuudhaaf ifiifis xiqqoo tirfaawee ol deemuu keessatti halkanii fi guyyaa yeroo isaa qisaasa duuba qabeenya kana rabbiin beeku waan rabbi naa dabarse san qofaan harkadha jechuutti waan hin hubanneef cinqii keessa achitti qabeenyi kiyya israafame asitti nama na wajjin dalaguun qabu achitti maarroon ta'e makiinaan tiyya akkas taate cinquma kana halkanii guyyaa hirriiban qabu yoo ka gaafattu taate nama rabbitti namanne ka qabeenyi guddaan bira jiru duuba irra wayyaan qabeenya nama rabbitti amanee imaana qabu bira duniyaan jirtu bareedduudha duuba carraaqqachuulleen gaariidha amantiin amantii misoomaa waan taateef laffee carraaqqachuullee qaba namni waggaa nama rabbitti amanu ta'ee itti fufe namoota ammoo rabbitti namanne san bira duniyaan jirtu isaaf azaaba cinqiidha turtee jen osoo warri duniyaan machaawe jaalala duniyaatiin akka malee qabamee jiru kun silaa imaana qabaatanii dammaqanii qixaaxa keessa jiran kana haa hubatan taate duuba irraa cinqamanii akkatti keessaa bahan barbaadanii jen wanni isaan hadoochee akka malee akka isaan hin dhageenye taasise machii keessa seene namni kun sakaraanummaa keessa seene jaalala duniyaatiin qabame akkana biyyallaa isaan alayhi salaam waa'ee duniyaa kana fakkeessee dubbatee jangaaf tokko namni jaalala duniyaa qofa hin qabame jaalala haaliqaa namni dhabee akka nama dhugaatii wayii waan akka haraqee takka waan akka farshoo dhugeetii ija dhawaatuma dhuguun dheebuun itti abaasaa deemti dhawaatuma ni dhuguun dheebuun itti jabeessaa dhugi isaan jechaa deema akka nama bishaan baradoo isaa dheebatee jiru dhugee hoggaa dhugee daran dheebuun san itti shiddi ammumaan tana dhuga daranumatti shiddi namni duniyaan sakkaree akka malee ta'e kanaa jedhuuba misaalli isaa akka nama wantoota namarraa haasa'u kana dhugeetii ija kanaaf obboleeyyan keenya milkiin qabeenya kana keessa illee jirtu gaaf tokko abbaan manaa tokko haadha manaatiin akkana ji'ee jen siin hongeessu jiraadha yaa hongoytu si hongeessuudhaaf hin ta'a ji'een jen duuba mee akkamin na hongeessita na hongeessuu hin dandeessu jennaan akkamin na hongeessita jetteen je yoo silaa milkiin tiyyaan milkii dhabee honga'uun kun qabeenya mindaa keessatti yoo hataatu taate ani milkiin tiyya mindaa keessatti hin jirtu jetteen jedhuuba qixaaxa na adabuu faayoo taatellee adabbii kana keessatti duuba milkiin tiyyata silaata na kasaarsite os keessallee hin jirtu na hongeessuu namnummaan tokkolleen hin danda'u jetteen jedha akkamitti ji'ee rifatee firraa dhaabbatee gaafate namnummaan kun akkamittiin ansi hongeessuu hin dandeenye jennaan bar milkiin tiyyaalee imaana kiyya keessa jirti imaanni kiyya immoo qalbii tiyya keessa jira izan kanaafuu ati yoo nallee ka qixaaxu taate qaama kiyya ka gubbaa kanarra dandeeysa malee waan qalbii tiyya keessa siifi namni aalama kanaatilleen hin danda'u irratti milkiin ilma namaa imaana keessa jirti ummata keenya nama rabbitti amanu rabbina waa taasisu amanuudha hoggaa jennu waa'een amantii jabaadha rabbitti amanuu wanni jennu ilmi namaa rabbitti amane afaanin je'ee yoo waan faallaa amantii deeme guutuun amanen je'amu akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhal ladhiina aamanu dukhuluu fi silmi kaaffatan yaa ummata natti amantan seenaa amantii islaamaa keessa cufaa haala taataniin seenaa qaama guutuun amantii seenaadha akka namtichi yoo sirban harmaa wajjiin ni sirbinaa fi harma dhoofannaa walitti yaatu jejjan warra walli safana akkana jea akkama himaa isaa taatee deemti ni sirbinaa fi qaama fi moggaa takka ni dhoofsinaa walitti yaatu guutumaan sirbee jechuun ni deemaa barinne inni intala sana dubbachuu jira amanuu fi waan biraa qalbii keessa yoo jiraatte waa takka imaana naman fayyadu
إيماننا ما ملكيس خملكين سقيس جرتسان إيمان كل علمنا ما ربي ملوان براق أيام من شركة الددا خيس خارك جورته أك قرآن عفيت سنجوك أفجل ديمه أمتك إن خيست فعلالة تكتكام ملتا ويا رب تمنو لالچسه رب تمنه وجنو دائما جزيه هندا جتش ساخيست تأمنا ربين كيني تقطعو تأمنا إني بعدها هكا قدرته دتشي في سمي غيست سمال الجرو جنة منا فعلان تكتكا علمنا ما يرو مصيبان تكون تكتكا تويته خير ربي خنا ديسه خبك شركة الدين مجرى المنا ما ترى ونكون حرامي ربي سبحانه وتعالى لين شركت لا يهبطن عملك نبي محمد يوبك شركة خنا راد عبتشو باتة يو شركة خنا دلقو دي سباتة دلقات والله قد سيلا بالليسنا جيل ربي النبي جيشانا كنا جي شركة جدلقا نمر فودمتي هم فودمتو شركة دلينان أكا دلقا نما جلا حكمتو آية قرآن خناتو نبرسيسا جرا دوبا خناف ilmana maatirraa hoggaa wanti qoonta keessa mudatte muka deemee kawa barbaadutu jira fakkeenyaaf barana gaafa caamsaan dhufe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaybiyyaata shanan waa shanta gaybii ta'isa malee hin beekne haasawee dhufe san keessaa takka rooba guyyaa roobu rabbi malee hin beeku huja akkami rooba kadhanna hoggaa rakkoon dhufte akkatti kadhannu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nu barsiise dirre baaneeti istisqaa salaanna مسجد ولك أبغى كرنا دوبا من الناس المنا ما ترى نمو مخجل به ويا متجرا دوبا حشومه ونكون شركة أبيه يا ربي الله لسنة والقرآن في هذه السنة رادور كسنة سنة يبجت الدبا فني دبچون برباچ سادا خناف وان كان دبچا جرابيه وان براتي نتي مخسن جلب به مخما نيره خواتك كر كان كم نخنا مخني هنجبرامو جنين هنجبرامتو ilmina ma gabbaramuun ta'u inni gabbartii tana akka godhatee eenyu rabbii guddaa qofa subhaanahu wa ta'ala waan xiqqoo takka fuudhee namni waan akka re'ee hoolaa bakka muka jala deemuun mushrikummaa rabbiin irraa nu dhoorkusan bibbiin akkas taate duuba rabbiin waaqa ceelchu ummata keenya ilmi namaa hoggaa du'ee qabrii ciisuudhaaf jiraanna qabrii tana ka ciifnu duuba dalagaa gaariidhaan ciifna ilmi namaa ni gaafatama hoggaa qabrii keessa ciise eenyu rabbiin kee جني قافة نقادي أولا بودا ربين كي الله جيد بسا دين كمال دين كي إسلامنا دوبا نبيين كي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام جيشوران دي بسا خنا يو اتأماني دوغان إخلاصا ربي قبره شركي خيسا غورته وما دداتا حالا من تجرت بدالي غرغرا هم دخيسا رابته أكربين جو يوديني وفا غافيسا نقام ملكاوي دي بسا يوخان قرين خبك خل أرس تدلل سيف تجرا وجابك خنا دبته لآرا الراك قارن مفتشودانتي أكا قرانا في تزنج سنت يروى سر الجر خنا تدلينا كمل كوينو يورك طول الددا خرفت تاته جرى خالق خينيا هذا بفنو رب سبحانه وتعالى ففروا إلى الله رب مد إنسان جوام دغيستو أمنتين ما فرطنا في الكتاب من شيء أمنتين غير سنة كنافنة rakko fete fume amanti furmata gafaddo amanti furmata si khaysi duba akka karantana demte ibadan tensiyala ambanne akka listo komne rabbi tokko chomsene qama qalbiin gabbarro akka bakka siri tirrafa ganno bakka shirki tirraka faganno akka rabbi khaynya qofarrat rakkote nya furanno hana duba gababsene damna inshallah nama wanda ke fayyidam rabbina wa godu nama wanda ke dalage milka rabbina wa godu danda kaynya rabbi sana milkaysu awan kaynya rabbi ha milkaysu mangudo kaynya rabbi ha milkaysu dargago rabbina wa milkaysu sheekar kaynya rabbina wa milkaysu namota sigol qabamehum rabbina wa milkaysu ya damra rabbina wa gutu kasda wa ratana ga ta'sira gudda faana is rabbina wa godu tabiya khaysaga kagaar gabbute namna kharadil de rabbina wa godu ilmana maatirat khajru geysu قفا إنما عليك البلاغ أتيانا بمحمد اتجاه سوقفا أبان كبته جلد يمين الكاوي لبو بساتي في أتدرك أما تقول لك أباته درك إنما كان خرام أنت في دولا متيجا دوبا نما أنت جانا تفد أتجلد يم ربنا وعقوله بين السبت فمن الله وين أقطع فمن نفسه من الشيطان بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته